Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Meteks. Glasno. Akcent. Teksa. Na glas. Naglas. Naglasak. Naglasak. Teksa. Glasno. Naglas. Naglasak. Na glas. Dobar dan, dobrodošli v Na glas. Tudi na letošnjem Euru vidimo, da je evropski nogomet vedno bolj prežet z večkulturnostjo. O tem se bomo pogovarjali z nekdanjim selektorjem slovenske nogometne reprezentance, nogometašem in trenerjem srbskega rodu Slavišo Stojanovićem. Izvedeli boste tudi, zakaj se priseljenci težko naučijo slovensko. 2 metra je snijega vani, ja sam došao na pumpu i kad kažem jednu kavu sa mlikom, njima je najedanput lito, oni se vide na Hvaru, u kafiću, uzmore. S čim si je pediatrinja iz Niša Danijela Mitić prislužila laskavi naziv zdravnice leta? Mi smo zelo zadovoljni z njo in jaz kot mama in otroci. Ti kaj rada hodiš tej zdravnici? Ja. Zakaj? Zato, ker je prijazna. Zato, ker je prijazna. Zvezdnik ameriške NBA lige Goran Dragić je na dobrodelni dražbi kupil sliko Mirsada Begića, sredstva pa bodo šla za obnovo Srpske pravoslavne cerkve v Beli krajini. Pokrovitelj donatorske večere je bil ljubljanski župan. Jaz kot ateist podpiram vse verske skupnosti, želim si, da se ohrani ta tradicija, da ljudje, ki imajo svojo vero, imajo svoje objekte. Otroci se je ne bojijo, starši pa jo naravnost obožujejo. Govorimo o zdravnici Danijeli Mitić, ki je Južno Srbijo zamenjala za Dolenjsko. Danijelo Mitić so bralci revije Viva po samo 2 letih in pol, kolikor kot zdravnica samostojno dela v Sloveniji, izbrali za najboljšo pediatrinjo leta. Pedijatrica godine Danijela Mitić iz Niša u Sloveniji živi 4, a s malim pacijentima samostalno u Domu zdravlja Trebnje radi nepune 3 godine. Nagrada ju je iskreno iznenadila. Drago joj je da je u novoj sredini tako dobro prihvaćena. I sada kako je prošla cijela guža i kako vreme odmiče, jasno mi je da su mi ipak odali veliko poštovanje. Sloveniji nedostaje pedijatara i dr. Mitić je samo u jednom danu imala 5 razgovora za posao. 48-godišnja liječnica smatra da je u Srbiji postigla sve što je mogla. Zato joj Slovenija predstavlja novi izazov. Trebnje nekako došlo onako, valjda sa direktoricom smo odmah ostvarili dobar kontakt. Nekako energija je bila pozitivna i onda sam se odlučila za to. Mada nisam očekivala da će biti baš tako teško. Ta prva godina jeste bila teška. Iako je već u Srbiji bila specijalist, ovdje je morala ponovo položiti specijalistički ispit i proći razdoblje prilagođavanja od godinu dana koliko traje upoznavanje slovenskog zdravstvenog sustava. Ovdje je sve jasno. Znači, ne pravila, nego šanse za grešku su mnogo male. Ako poštujete pravila koje su vam jednostavno dostupne. Doktrina je takva, sledi je i nećeš pogrešiti. Direktorica Doma zdravlja Trebnje, Vera Rozman, ne skriva zadovoljstvo. Dr. Danijela je očitno najdla te pravo mero empatije, zna se vživeti v problem posameznika, razume starše, razume otroke, vse poskuša speljati preko igre in skuša eliminirati strah malih pacijentov pred zdravnikom. I kolege su primijetile što dr. Mitić izdvaja od drugih. Mi smo na tak način delujemo, no? Da se pač čim več pogovarjamo, svetujemo. To pač kar je treba, ne? Najbolj znati poslušati. To pa zdravnica zna. Doktoricu Mitić najviše podržavaju roditelji, čija djeca bez straha odlaze liječnici. Mi smo zelo zadovoljni z njo in jaz kot mama in otroci. Ti kaj rada hodiš tej zdravnici? Ja. Zakaj? Zato, ker je prijazna. Zato, ker je prijazna. Nišlika se za pedijatriju odlučila zbog loših iskustava koja je još kao studentica medicine i mlada majka imala i sama. I stalno sam imala taj loš osjećaj kao roditelj. Uvijek nešto ja nisam dobro radila. Uvijek sam imala nešto kriva. Nešto sam plakala je, niko nije imao dovoljno strpljenja. Uvijek je gužva u ordinaciji. Ne želi da takva iskustva imaju njezini pacijenti. Želim u pedijatriji da dete kad dođe u ordinaciju lekara nema strah. Zašto bi bio uplašen i onako je već bolestan, nije mu dobro, pomozite roditeljima, pomozite detetu. Zato su osmjesi malih pacijenata u ordinaciji ipak najveća nagrada doktorici Danijeli Mitić.
Zlatan Ibrahimović, Džerdan Šačiri, Marko Arnautović. To so samo nekatera zveneča imena evropskega nogometa, ki izvirajo iz nekdanje Jugoslavije in jih opazujemo na zelenicah v Franciji. Evropski nogomet je vedno bolj prežet z večkulturnostjo, tako kot tudi slovenski. O tem se bomo pogovarjali z nekdanjim selektorjem naše nogometne reprezentance, slovenskim nogometašem in trenerjem srbskega rodu Slavišo Stojanovićem. Kot igralec je kariero začel na Slovanu, kot trenerju pa mu je uspelo drugoligaške Domžale pripeljati v vrh prve nogometne lige. Kot trener Crvene zvezde pa je naslov državnih prvakov Srbije po 7 letih vrnil na beograjsko Marakano. Zadnje čase je delal v Arabskih Emiratih in na Kitajskem. Slaviša, dober dan, dobrodošli. Dobar dan. Odraščali ste v Ljubljani v narodnostno mešanem Štepanskem naselju. Kako je bilo videti odraščanje v času Jugoslavije? Res je, odraščal sem v Štepanskem naselju kot še mnogo popularnih športnikov in popularnih glasbenikov v naselju, kateremu smo mi popularno rekli DDR Štepansko, se pravi državljani drugih republik, in smo se na ta način znali ne malokrat pohecati in enostavno bili smo ponosni na to dejstvo, da smo živeli in odraščali v naselju. Nogometno kariero ste začeli v 90-ih letih. Kako se danes spominjate tega turbulentnega časa? Najbrž ljudem z imeni, ki niso značilno slovenska, ni bilo lahko. Dobro, še malo prej, že v osnovni šoli sem jaz, se pravi nekje v začetku 80-ih let začel svojo nogometno pot. Moje ime je praktično bilo zelo specifično v tistem času, morda tudi sedaj, in enostavno so me težave, da so zadeli moje ime. Bil sem vse, sam Slaviša nisem bil sem in Ljubiša in Staniša in Siniša in ne vem kaj vse, kar je mene strašno jezilo. In potem sem jaz enega dne udaril po mizi in sem rekel, zdaj se pa odločite, kako me boste klicali, pa da vsi zadanete ime. In potem sem se odločil, da me bojo klicali Slavo, po Slavo Vajtu, in tako je ostalo vse do danes. Majhna različica, moj sosed Zoran in še ena njegova prijateljica in moja, sem začela klicati Slave in tako je ostalo vse do danes. Slave ste še danes, ja. Kako pa je bilo na tribunah? Vi ste v Sloveniji imeli precej uspešno kariero. Ste bili deležni kdaj kakšnih provokacij, kljub tem uspehom, ki ste jih dosegali? Absolutno, tudi kot igralec in kot trener. Bilo je včasih kar neprijetno, za mene nerazumljivo. Nerazumljivo, kajti vzgojen sem čisto popolnoma drugem duhu. Enostavno ni bilo včasih prijetno slišati kakšne opazke, ki nimajo veze z nogometom. Kot igralec in tudi kot trener. Včasih sem, predvsem kot trener, sem se znal tudi obrniti in kakšno nazaj reči, ampak potem sem se toliko discipliniral, da sem videl, da v tej zgodbi ne moreš tako enostavno zmagati. Leta 2013 ste prišli kot trener v Crveno zvezdo, tam pa vas je srbski tisk dočakal z naslovi, kot so Slovenec na Marakani. Kako ste to doživeli? Ja, res je, ja. En paradoks. Jaz sem v Srbiji, sem Slovenc, tukaj sem Srb in enostavno sem nekje pod narekovajem med dvema ognjema in to je neko dejstvo, s katerim moram jaz najbrž živeti do konca življenja. Ni včasih enostavno, nimam več moči, da razlagam kaj, kako, niti tukaj, niti tam. Spomnim se pa enega intervjuja od Bojana Pečarja. Bojan Pečar je bil basist Katarine Velike, ko so ga vprašali po narodnosti slovenski, je pač rojen v Beogradu. In so ga vprašali, kaj je on zdaj po nacionalnosti. In on je imel v začetku 90-ih let, o čemer se zdaj midva pogovarjava, že vsega vrh glave in se rekel, napište, da sem Marsovc. No, vi ste odličen poznavalec tudi Katarine Velike, ste odličen kitarist, pišete tudi pesmi v slovenščini in v srbščini. Gresta umetnost in nogomet skupaj? Ja, gresta. Saj jaz to tretiram tako. Res je, da pišem v enem in drugem jeziku. Moram pa priznati, da je večina mojih pesmi v slovenščini, večina mojih knjig napisanih v slovenščini. Tako da nekako lažje spravljam to na papir v slovenskem jeziku. Ena knjiga je prevedena celo v 2 in zdaj se čaka v 3. jezik.
Tako da enostavno to so zadeve, v katerih jaz dajem ven iz sebe. Kar se tiče Katarine Velike, je tudi napisana knjiga, ona je vse bohoračena. Mogoče samo še kratek komentar Eura, glede na to, da ste le športni strokovnjak. Samo hrvaški reprezentanci se z območja nekdanje Jugoslavije uspel sploh prebiti do Francije. Ja, zanimivo prvenstvo, enostavno veliko konkurenčnih ekip. Hrvati igrajo zelo dobro. Užitek jih je gledati, bomo videli, ni še konec, smo šele na polovici. Slaviša, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Tudi vam. Skupina srbskih poslovnežev je na pobudo Nikole Damjanića na donatorski večeri in dobrodelni dražbi umetnin zbrala dobrih 20 000 evrov za obnovo strehe cerkve svetega Petra in Pavla v Beli krajini. Eno izmed slik je kupil tudi zvezdnik NBA lige in slovenske reprezentance Goran Dragić. Cerkev svetega Petra in Pavla v vasi Miliči so leta 1858 zgradili pravoslavni verniki, potomci Srbov Uskokov, ki so se v Belo krajino priselili v 16. stoletju. Streha tega kulturnega spomenika je zdaj potrebna obnove. Sredstva zanjo so na donatorski večeri v Ljubljani zbirali predstavniki srbske skupnosti, gospodarstveniki, znani umetniki, športniki in politiki. Jaz kot ateist podpiram vse verske skupnosti, želim si, da se ohrani ta tradicija, da ljudje, ki imajo svoje vere, imajo svoje objekte, in ta dober namen, da se obnovi tudi cerkev v Beli krajini, vreden tega obiska. A ne gre samo za obnovo skoraj 160 let stare cerkve. Ta zadeva tudi ima neko svojo simbolno vrednost, ta cerkvica tam stoji, da priča, da so tukaj živeli ljudje in da se tam neko sožitje ustvarjalo in tako naprej. Prišli so tudi predstavniki maloštevilne skupnosti belokranjskih Srbov. Sve nas je manje in manje, ne zaradi asimilacije, nego zato što je teško živeti v tom okraju. Vprašanje, koliko denarja se bo zbralo, za njih ni na prvem mestu. Za mene je važnije to, da mi tamo kot ljudi iz tog okraja smo uspostavili odlične odnose sa Ljubljanom i Srbima koji žive ovdje i da su nam oni pomogli. In s skupnimi močmi so potrebna sredstva dobrih 20 000 evrov tudi zbrali, dobršen del tudi z dražbo umetniških del, ki sta jih podarila znana kiparja Mirsad Begić in Jakov Brdar. Pred odhodom na poletne počitnice vam Duh Dalmacije prinaša violinist Marko Ramljak, Šibenčan, ki že vrsto let živi v Ljubljani. Marko Ramljak je violinist iz Šibenika kojeg je, kako sam kaže, prije 8 godina jedna Slovenka stavila pred težak izbor. A uvijek ti je to tako, moraš se odlučiti. I tako sam ti sad odlučio da ja ipak odem u Sloveniju, u Ljubljanu. Kuća ti je tamo di su ti dica. 40-godišnji Marko sada živi u Ljubljani i ima uspješnu glazbenu karijeru. S Džibonijem surađuje već 17 godina, a ima i svoj Marko Ramljak Band, s kojim je nedavno objavio 3. solo album Mindset. Promjena države na posao nije utjecala. Moji su kolege sve Hrvati, u stvari ja se dalje bavim istim poslom. Ja posao nisam mijenjao jer mi je takva priroda posla, muzičar sam i stalno sam po putu. U Sloveniji je odmah našao neke prednosti. Ja obožavam Globovu Juhu. To mi je prva stvar u koju sam se u stvari zaljubio kad sam došao tu. Slovenski ne govori dobro, nedostaje mu prakse jer Slovenci žele slušati njegov dalmatinski naglasak. 2 metra je snijega vani, ja sam došao na pumpu i kad kažem jednu kavu sa mlikom, njima je na jedan lito, oni se vide na Hvaru, u kafiću, uzmore. Ja njih posjetim u stvari na lignje na žaru, na dobar provod i na kupanje. I Marku nedostaje more i rodni Šibenik. Ja gajim velike emocije prema mome rodnom kraju. Bože mili, tamo sam se rodio, tamo sam proveo svoje djetinjstvo. Danas zna što mu je u životu važno. Na kraju osjećaj pripadnosti ti padne u drugi plan, pa onda gledaš to nekim drugim očima. Na kraju ti ne pripadaš samo mjestima, nego pripadaš onome za šta živiš. Ja recimo živim za svoju djecu i ja želim da su oni sretni. I to mi je u prvom planu. 15. kolovoza možemo ga slušati na Starom trgu u Ljubljani.
Želimo vam obilico lepih trenutkov med poletnimi počitnicami. Na glas pa se z novimi zgodbami o ljudeh, o katerih je treba glasno spregovoriti, oglasi spet septembra. Lepo se imejte.